Rere tuyahere mu Rwanda aho ubushinjacyaha bwasabye urukiko rwisumbuye rwa Gasabo guhanisha bwana Emile Rwasamanzi na bwana Theodore Ndahayo kubahamya ibyaha by'ubwambuzi rukabafunga imyaka 10 n'ihazabu ya miliyoni 5 z'amafaranga buri umwe. Abo bagabo baregwa kwambura miliyoni zisaga 2 z'amadolari y'abanyamerika. Bwana Thierry Kanobayire wemeza ko yari umucungamutungo w'ikompanyi icuruza itabi y'umuherwe ayabatwa Tribe Rujugiro. Ibindi kuri inkuru turabibwirwa na mugenzi wacu Eric bagira ubusa. Abaregwa bagaragaye mu cyumba cy'urukiko bari mu mpuzankano z'iroza ziranga abagororwa kandi bunganiwe mu mategeko, ubitegereje ku masura barakomeye. Ubushinjacyaha nibwo bwatangiranye ijambo busobanura ibyaha bine bukurikiranyeho bwana Theodore Ndahayo na bwana Emile Rwasamanzi. N'ibyaha by'ubwambuzi bushukana ubushinjacyaha bubarega ko bambuye bwana Thierry Kanobayire miliyoni 2,284 by'idolari, nukuvuga bakaba miliyari 2 mu mafaranga y'u Rwanda. Buvuga ko abagabo bombi muri Uganda mu 2016 biyitiriraga ko ari abasirikare ku rwego rw'abofisiye bakomeye mu cyahoze ari umutwe wa M23 kandi ko bacuruzaga zahabu. Aha ngo niho bahereye batekera imitwe Kanobayire wemeza ko yari umucungamutungo wa Leaf Tobacco and Commodities Limited y'umuherwe y'abatwa Tribe Rujugiro bamutwara ko kayabo. Kanobayire avuga ko yabahaye amadolari inshuro 9 kandi ko nta n'inyandiko n'imwe y'amasezerano bahanahanaga barangije bamuha zahabu y'ibikwangari. Muho bavuga bagiye bahurira muri uwo mugambi harimo Kenya na Dubai bafatanije n'abandi bantu. Ubushinjacyaha buvuga ko kuri Rwasamanzi butari ubwa mbere kuko ngo yigeze gukatirwa n'inkiko z'u Rwanda ku gifungo cy'imyaka 10 zimuhamije kwibisha imbunda, nyuma aza kurekurwa maze imyaka 7. Hari amadolari 229 ari mu byafatiriwe bayamusanganye. Ubushinjacyaha buvuga ko abaregwa bari barigwijeho imitungo y'inzu n'ibibanza bihenze muri Kigali kandi ko batagaragaza inkomoko yabyo, ntibagaragaze n'imvano y'amadolari ku makonti yabo. Mu myiregurire yabo uhereye kuri Ndahayo yavuze ko mu 2016 yashimutiwe muri gari ya Uganda n'abantu 6 atazi. Yavuze ko bari bambaye civile bafite imbunda zo mu bwoko bwa masotera bajya kumuzirika ku mashanyarazi kuko ngo bari bazi ko afite amadolari. Avuga ko yaje kwisanga mu bamushimuse harimo Kanobayire umurega. Aho agereye mu Rwanda yagiye gutanga ikirego mu bugenzacyaha ngo arafatwa arafungwa. Yavuze ko 61 by'idolari bamwakiye muri Uganda yabikomoraga ku bucuruzi bw'imbaho yakoreraga muri Congo. Yavuze ko umutwe wa M23 waregwa kwiyitirira ko yari umusirikare ku ipeti rya Colonel wumva mu makuru. Umwunganira mu mategeko Maître Godefroid butarasaba ko inyandiko mvugo zo mu 2016 zateshwa agaciro kuko ngo yazikoreshejwe afunzwe hafi ukwezi binyuranije n'amategeko adafite n'ubwunganizi. Naho Rwasamanzi we akavuga ko niyo zahabu y'igikwangari baregwa ko bahaye uvuga ko yari umucungamutungo wa Rujugiro yagombye kubigaragazwa nk'ikimenyetso. Arasaba urukiko kurega n'ubushinjacyaha bagaragaza inyandiko y'amasezerano baba baragiranye na Kanobayire mu nsuro zose avuga ko yabahaye amadolari. Nawe yahakanye ibyo kwiyita Major Justice mu mutwe wa M23. Yavuze ko 200 by'idolari inzego z'umutekano zamufatanya ariyo yamubereye nyirabayazana no kongera gufatwa agafungwa. N'amadolari yaburanyeho n'igipolisi ari gitsinda mu 2016 urukiko rukuru rutegeka ko yasubizwa, ariko akimara gutanga ikirego ngo yasubizwe yarongeye arafatwa arafungwa ndetse hanatangwa ikindi kirego kiyatambamira. Aravuga ko mu bugenzacyaha yakorewe iyicaruboza ahabwa n'urutonde rw'ibyo yagombaga kwemera birimo ko 200 by'idolari bamusanganye bikomoka kuri miliyoni zisaga 2 z'idolari ya Kanobayire. Avuga ko yabyemeye kugira ngo akize ubuzima bwe. Yavuze ko yari asanzwe ari umucuruzi kandi ko yororera inka muri Gishwati no kwizwi muri Kongo. Yavuze ko icyo kampani ya Rujugiro ikora ari ugucuruza itabi bihabanye no gucuruza amabuye y'agaciro, bityo ko ibyaregwa ari ibinyoma. Abamwunganira barimo Maître Janvier Rwagatare bavuga ko ibimenyetso by'ubushinjacyaha bidafatika bibumbatiye ugushidikanya ari cyo bisi cyuka, ahubwo ko kubizana mu rukiko bo basanga ari nko kurukinisha. Ntibiyumvisha ukuntu Kanobayire yagiye gutanga amafaranga kenshi ku bantu batari bamusinzirije ngo urukiko ruzahereho rwemeza ko yari yataye ubwenge, bagasanga aya madolari yagombye kuba aregerwa na kampani ya Rujugiro. Mu byifuzo by'umushinjacyaha yasabiye buri umwe kuzafungwa imyaka 10 n'ihazabu ya miliyoni 5 z'amafaranga. Yabasabiye kandi gusubiza miliyoni 2,284 baregwa kwambura uvuga ko yakoreraga Rujugiro Uganda. Ku bihumbi bisaga 200 by'idolari byatwe Emile Rwasamanzi n'ibihumbi 95 by'amafaranga, umushinjacyaha yasabye ko byaguma mu isanduku ya leta. Ibihabanye n'ibyo ariko ubunganira Kanobayire wazasanga ibihumbi 229 by'idolari byafatiriwe bazabiheraho bishyura Kanobayire. Yanasabye indishyi ya miliyoni 100 zikubiyemo igihembo cy'umunyamategeko.
abaregwa bo n'ababunganira basaba ko bababera ahubwo n'ibyafatiriwe bakabisubizwa barasanga nta byangombwa Rujugiro yahaye Kanubayire ngo amukurikiranira aka kayabo karegerwa ni ugutegereza icyemezo cy'umucamanza azafata ku itariki ya 26 z'uku kwezi kwa kane uyu mwaka. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali. Rakoze Eric bagira ubusa. Tugume mu Rwanda nyine aho leta y'u Rwanda ikomeje gukurikira hafi ikibazo cy'umutekano ku mupaka uhuza icyo gihugu n'u Burundi. Uyu munsi guverineri w'intara y'Uburengerazuba n'intumwa yarayoboye basuye